Hallelujah. When I want to ni kani mohishishi. Ni wawakani Bɔfoi Asaji. Today we are starting a new series and we will be reading from the book of Acts or Acts of the Apostles. God bless you. Bɔfoi Asaji. Ichokome. Ke yaklenklen kuku. Ke ashikuku niji enumo. Mumɔ Krɔŋkrɔŋ lehe shiwoo. Theophilo, mi klenklen wolo le mlile, mi gbani fe ni Yesu babo ife mo ke eni chomo ke ashigbuno ni angolekete enwe. Beni e chomo Mumɔ Krɔŋkrɔŋ le no, ewe Bɔfoi ni halale akita isele. Emane hunu le sele, e chon udase yeli ni bi piano ejie ehekpo e chon Bɔfoi ne ake ehi eka. Ni ha amenale gbi nyumai edweson. Ni kame wienu mo manche yeli lehi. Ni beni eke amena kpishile. Ewa me akpo ake nyeka jia Jerusalem. Shimo nye me achele shiwoo le. Ni nyenu yemi na ale. Eja ake Yohane le. Nu eke baptisi. Shinyele eyengbi piiko. Ni ake Mumɔ Krɔŋkrɔŋ a baptisi ni. Keye kuku niji ekpa ke ashi nyuma ke ekume. Yesu ŋwɛiyaa. No heyelɔi. Beni amena bakpeshile amebila ake. Nuncho. Ani neke bene mini obaate manche yeli leshi omashi oha Israeli. Yesu ke ame ake. Je nye no ji ake nye ale beilo gbinle ni chele eto. Yele dienche ehewale mnile. Shimo ke Mumɔ Krɔŋkrɔŋ le nabanye no le. Nyana hewale. Ni nyachomo midasefoi ye Jerusalem ke Yuda ke Samaria fe ke ashije nkoji ejole. Beni ewie ni inele amemi kwele no ni awole ni atatu kongole keje amehi ekete. Ni beni eya ni amekwo ŋwɛiyaa na hi enyo ni wo atade ye jindamo amemasei ni ameke ame ake ni Galilea bi me banyeda mushinye kwa ŋwɛi neke Yesu ne ni angoleke jenye ngokete ŋwɛi ibaba na kaino tamobuni nyena ake eya ŋwɛi keje kuku ni nyuma ke enyo ke ashi nyuma enyo ke ekpa Ahala Matia ni eye Yuda najiaŋ keke ni amekun amese keje gon ni achole mugon le ni ke Jerusalem je ke mo afe hejo mo gbigbefo ale no ameba Jerusalem eko. Ni beni ameshejende amete ŋwɛntrukomni heni Petro ke Yakobo ke Yohane ke Andrea ke Filipo ke Toma ke Bartolomeo ke Matthew ke Alfio bi Yakobo ke Simon manhehe dolole ke Yakobo bi Yuda hiole. Mene menfe ke yele ke Yesu nye Maria ke enyemi menhile ke gwemukume hie Solomon niwa. Neke biene mnile Petro teshi edamo nyemi meile aten. Menfe ni ebabua amehinale afe uwa ke numai enyu. Ni eke anyemi me isa akeno ni angma ni Mumɔ Krɔŋkrɔŋ le eke eto ye David na ye Yuda. Moni nyeme ni bamo Yesu le ahie le hele abamni. Eja ake abula shiwono ni ye egbena ye neke somo nemni. Shineke nu nehu enosha ni efele mni numo wole ehe abo. Ni yama eishi. Ni mni gba enyo. Ni mni ni fe tu eshueshi. Ni menfe ni yo Jerusalem le nali ene. No heyelɔi. Achona kan abole ye amedienche amewie mumni ake akeldema eshishiji la abo. Eja ake angma ye lalai awulo lemni ake. Eshinle hele acho amanfu ni mukumoko aka himni. Ke eko ake. Enokwa monuchumo lehu mokrokro ango. No heyelɔi. Isa ake hi ni ke wonye. Bemni fe ni nuncho Yesu ya ba ye wote keje Yohane baptisi moleno ke ashigbinu ni angole keje wonwo kete wenle ate mukumi acho eshite lehi oda sefonyu afatawe.
ni amefamo men enyo Yosef ni achole Barsaba ni awule yusto hule ke Matia amedamushi ni amesole ameke bo nucho ulegbe men fe atwia chomo men enyo ne ate moni ohala ni enwone kesomo ke bɔfo no twumu ni Yuda ejemni koni ekole dienche egbele ni amefon ameno oshiki ni oshiki le yagbe Matia no ni abule ashi bɔfoi numa ke ekomile ano. Hallelujah. Bɔfoi Asaji icho enyo ke je klen kuku ke ashi kuku ni jinyuma ke ete Mumɔ Krɔŋkrɔŋ fɔsemɔ beni Pentecost gbi lo gbi ni jinyuma enumɔ le shele amefe amena bakpeshi ye hekomi ni truka le gbemoko ni tamo ahum ni trawa jemwemba ni bayishi ayi ni ametra le fe obon ni lilei ni agbalagbala ni tamola lile pue ni batara ameitea ekomekomi ni Mumɔ Krɔŋkrɔŋ bayimo amefe obobon ni amebo ewiemo ekrokome awiemo tamoboni mumole kewu amenale shi Yuda fo enyumogbe ye heyelɔi kome ye Jerusalem ni amejeje imagine fe ni yo onwe shishele ano ibeni anu nekegbe mone me baba o babua ameyina ni amejo amei eja ake mofe monu ake amemi wiele dienche ema wiemu ni amefe amena kpe amehi na mehie fe ameya ni amekeke ameyake anime ni ruo ne fele je Galilea bini shinte fete ni wote mo fe monu le dienche ema heni afole yele wiemu ne patia bi ke media bi ke elam bi ke meniyo Mesopotamia ke Judea ke Cappadocia Ponto ke Asia Phrygia ke Pamphylia Egypt ke Libya nian ye Kirene Masei ke boy ni je Roma Yuda foi ke mei ni echomo Yuda foi Creta bi ke Arabia bi ominua ke amemi jajeni moni bi wujinle ye wawie moile amni ya mefe amena kpe amehi ni amefeya na amekeke ameyake tene shishin ime kome huye fel ameke dan doko etro ame keye kuku ni ji nyuma ke edwe ke ashi nyuma edwe ke ekome Petro shiɛmɔ ye Mumɔ Krɔŋkrɔŋ fɔsemɔ bileno shi Petro keme nyuma ke ekome le teshi amedamoshi ni ewo egbe no eke asafo le wie ake Yuda hin keme fe ni yo Jerusalem ni na anye lia ene ni nye bua mi wie mwele atwe je dame ne me etro tamobo ni Yesu ole eja ake lebi mule ne hunkekene shimbo ene jino ni gbalo yuwe wie le ake numoke ni abamni ye na agbebin le ano ake ofosemi mumole ekoma shwegbe menfe ano ni nyebihi ke nyebiye le agba ni oblahi le anani nai ni nyenukpa ile alalamu ni ansa michujihi ke michujiye le ano mafosemi mumole ekoma shwe enakan gbi le ano ni ame agba ni mahana akpe ni abanwen ni ukadihu aba shipon leno la kela sulamo hunu achon dun ni nyonchere achon la dani nun chole gugulu ni yo nyamle aba ni aba mni ake mo fe mo ni abu ache nun chole gbeile ahiri ehiwala atame Israel bi nye buane ke wie moine atwe Yesu nazure nyule jinu ni nyumo ke hiwale nuchumui kena kpe ni ke okadi ni echo enino efe ye nyete le ye udase echonye tamoboni nye dienche nyelile Yesu ne ni ajiele ye nyumo yito ke eni ni ele etole na ahale
nye chome ni be mlale anini no nye senle ni nye gbele. Shinyumotele shi ni fene le keje gbele pi mwele amne. Ake ni gbele nye ina echine. Eja ake davi yue ye eke. Mina anu chole ye mihi da. Eja ake eye mini ni jurono. Kuni mikadida. No hiwole mitri nyomimni ni mili le inya. Yansa mikbo muchomu. Ajo ehi no kamone. Eja ake oshi mi susuma egboyaje. Ni ohan Mumɔ Krɔŋkrɔŋ le anafitemo. Oha mi le walagbe ile. Ni owo mi ubon kemi isheye oye. Anye mi me. Make enye fan ye ble mache davi lehi ake egbo ya fune. Yansa eye wote nke washimene. Ake ni gbalo jile. Ni ele ake nyumo ekane kita ake. Emusubile ekubata esenle no hiwole. Ena eto ni ewe Kristo shitelehi. Ake ashi Yesu suma yegbuyaje. Ni egbomocho mfite. Eke Yesu ne nyumotele shi. No hiyoda sefo ejiwo. Agbena ake ni awe no kete nyumoni nejuno. Ni ena Mumɔ Krɔŋkrɔŋ le shiwoo le keje chele de hiwole. Fɔsemɔ ni nyena ni nyemune eshuishi. Eja ake David eya awe. Shile no eke. Nunchole ke mi nunchole ake. Tami ni nejuno. Ke ashibe yino ni mango heyelɔi le mafe najiaŋ mango. No hiwole. Israel wile fe ali krede ake. Numengo ne ke Yesu. Ni nyesenle ni efe nuncho ke Kristo fe. Shibeni amenu enele echuro ametria. Ni ameke Petro ke Bɔfoi ni eshwele ake. Anyemi me te wo fite. Ni Petro ke ame ake. Nye chaki anye tui. Ni nye te mo fe mo abaptisi le awo Yesu Kristo gbeimni. Oni akenye yesha ile afanye. Ni nyana Mumɔ Krɔŋkrɔŋ ke nole. Eja ake shiwoo le nye. Kenye bi keme fe ni oshon. Me aboni nuncho wonyumole ache. Ke abale anoni. Ni ewe mo kroko me piye ke yi udase ni eke wamenga ake. Nye ha ahiri anye yiwala keja yino kondo nene. Keke ni abaptisi me ni he ewe mole. Ni nakangbile no nonle. Ake susumai afe akpe ete fata ame. Keje kuku ni jinumai edwe ke enyu. Ke ashinumai edwe ke kpawo. Boni heyelɔi le hishiha. Ni amehie Bɔfoi le achon mole ke na nyubole ke abolo kumole ke solemoi le amne. Ni gbeye mo mufemo. Ni achon Bɔfoi le ano afe na akpe ni kokadi pi. Ni meni hiyo le fe ye komi. Ni amefe ameni fe ni ameyo le fe yokomi. Ame ho ame shiponji ka amehini. Ni ame jashikale ame ha me le fe boni ye amufemo. Dagbile ame kedwe mokome ya solemo wile. Ni ame kumokumo abolo ye shiai. Ni ame kemishe ketui kron yoni. Ni ame jio nyumoyi. Ni ame hie banyam ye mamule fe hie. Inu chole ngome. Ni ahere ame yuwalale ifata asafulehi bifengbi. Hallelujah.